Manikia de na shmandu na mandia na mako na loa ne. Nika soya na uam te ya loa ne se to na se ne ya. Ta sonjo kha nam aya na ko tsang nang we wa de na ngui no ya. Na de kha eluindo na ko so nang wa ne. Na ha we dan to na ko so nang wa ne. Do na han de ha he nkwe ya. Na de Kuluindo dan toa den kia ha nkweya te no na me na ha ngui noya ha na mahendo wan toa na ko so ngo wane ne kuiwa kutho kanta nahya mati u na mandia ha u tuindu kushoe he wan to se mati u kuishoe nkio kushoe ne ndia masene kusa matsosa Chutsianat otsam loa matseshma Chutsianat otsam san na ha luindo den kia he kham mach en handan toa sa chutsiana hamane kia na ha nkweya chutsiana loa tsam otsam nikaso den a loa na tiu nana kula tiu na otsam ha manekia o ha se ndane na ha nkweya Sa sho he lo on unse no ne kyun auna moya loane ma yu na otsam se ndane na ha eluindo do matit otsam se ndane na ha ndan toa se makana unse no na hante kantana khweya loa nchit otsam se ndane kantana ngwetsa no tiu na otsas ashna ndeche na ha nkoye na ko towa nati hamsho nkweya chawa tishoe khandan toa na ko sonango wane se ua kui na sana ho na ha he ku khweya desna masoya na na makhendo kanja na kha loane kui tho kui sho kha kui na wan toa cha sonjo nkweya ko na tine kui na sho de mati tine kui na chuwa na kha nkweya za chena ai sangwai kanda na ku thang ku na te wa ku chen do na wa he ne hom to kia wa de shama so ku na te o ku ta na ni hun thi kwa sho nan ku na wan to una ma khe ndo yaman ya na ha ma se ne ya ha na ma he ya ma se ne ya se util khayan chi yo ta kwan to ta tam to Loku na ha matsona na kaun kendo do na te kaliu kwa shona kunda na ya ho na ha wa kun an na sene na ma kendo na u chan na za shma kuitsana ma kene do se nda ndo yu ha snen kuna wan to na ko so na go wane ho chi ne ka sene ya kuino chuna o se nda ne ma sene ke no sko plan de salvación chuona o se nda ne na ha manakan kuna kutan to na ko to wane sem te na ha elun mando wa ku aun na ha ne seneya ho chil o na ke cuenta na wa na de na lo na un se no na ma hendo na de lo khona to os on wits on wits on ha wits on ja so den aina na ma na ko to wa uchikunti masonta os on takantra na wits on kendo cuenta chuana amazona na ko libro na serja profeta ma Jeremías capítulo 31 versículo 3 Masena na loane Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia hach shoe sika monet os noya do matsão di hamsho kant kui nam aya na wits oya do chawa tishoe na hana masheloa ntia nai ndu que cuentan na kola wa amazona que nos con amor eterno de casona na ti hau kant kui na os na wits on ha Hosina ti hau kant kui e manki tit os shma eterno kunati hau kant kui na hau maane
ha kulashmaya na win oyang iaya se loa na masuna kinosko temporal kwe tiempo set os ang tihang kan kui na wits ang ha haiwa masuna payo seka monet os ang noya chuwa maseka mot os maseka monet os ang teya na wits ang ha kan teya ninkyo na nas a ninkyo cha sona na kun iaya nas a soloe sang tua sang ao sang da tio cha so na mai sia o sang na ma mo na ha wit sang ha na tu ndio cha so na nangul o ndio nal kwa nang gweya nan kieya nal o ndio cha so ai de mani na ko tua wa de nan thaya da tio nang gweya sa na ha no cha nang go na ha lel o ndio lua kuino na o sama mo na takantra na wits ang ha sema kus ang tengwa shene do matiku tash enden a kulona session na mayuna o ang wits ang ha rotia na ko to wa nde na wini rotia na o chendua na chentra mati nium dia nium ku na he sina o sama mayuna wits ang ha rotia na ni jason ai na mai na hewa ukan au na hawe wa kui na sana na umakana se no au na hawe lo huna to na ha ne kyo to awesome to nan a ne kyo to awesome kwa na sana lo huna wane makana uhense no laiwa na han soya Romanos capítulo 10 do versículo 15 Romanos 3:23. Mas en la loa ne, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Echa son den ain atau na lashmana na do na de tai na hona yuna ka shoy na masen tham odds Mati manya masana teya na ko libro na duna Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Senatiana kul ayo, hona kul ana, nametom ayo ay awesome. Nana kul ayo, hona kul ana na, tinekan iya o. Do na tinekanay lho na kwintuyo. Akwinteya he, lo masenena kwa na nasana na tona n'ane kyut awesome. Na wasana, kwa he na wane, kwa he do yuche nana, do kwa che na tona nasana na wa. Cha tsunyo ha nde mankyuya, ndeya, cha tsunyo eya. Kanta na kusas ana tukandu Adán, dosas kuna tukandu Eva. Hona tila kam tehna na osam tsang na hona l'ahna do loahe na wane na hona tila kam tehna na osam tsang na hona l'ahna tila kam tehna na wa hona do kie na ki sanango wane hona ha ta ndo na kia hoche. Hehe, kantana kuhaya loa nyau wane. Masona ko libro Romanos capítulo 1 versículo canchowe Romanos 5:12. Lo masanena. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Lua wakanta na wa na kwits a hona ndoki na tsam nangwe do na neng ho na ku hen a do na ku hen a lua tauna cha tsunden a e cha tsunden na lashmana na lua he to na ona matsoas na masaneya jit os sendane tin aya non aya na ha nkweya kuisho lua kui na sa na kul oye ne kinanta na
hu na sana na ha nkweya loa na umakana hense no se he kanchana painu chena na awas ang kui wits ang ha ho na tikal wits ang na shunant kuna wanto manant kuinta na tasho kenyau na makang awas na wa tikal wits ang ho na hao se ndane chuya yu chanam de el cuenta nama loan ang nakulat na ya loan plan de salvación na awesome saya na hante loa huna hut awesome sendane chuana el cuenta nama nan se thong da na ha ne kio ne kham hochi kwa na house kham se kwa nam na ko so nango wa se kwa nam ti na hindu Jesucristo, que en cuenta Amazona, libro Romanos, capítulo 5, versículo 8. Amazona loane, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Set os ma monakan da ha, e shanandi kwa kuluindon na. Nyau Cristo na cuenta ya. Ako kia cuenta he masenena na osam tamo. Ji kwena tsam. Hang tamo na wisam ha. Chuat mo na se kwanau na Jesucristo na cuenta ya. Hai wa masona lo shai. Ashna ya na kulaya. May na kuluindon na. May na hatish kwena kulaya. Se Jesús nyam na toi cuenta ha naya na wa maloma sena na libro na luna 1 Timoteo 1:15 canteya masona loane palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nyawa nyauna mayu huna domasona na chatsonden a kalayu na huna. Do Cristo Jesús tsaunangoe chanquin manen a na. Quinta hona hakulundo tsanat mati nesetondo nam. Numain ang hay na muchinat mawa na kut mona. Kantana Jesús nyam. Nandokun mane kwan andokun mane. Masolai wa dokun mane na. Kwan na mahe. Sana matso hati naya. Hati shkuwan toa. Hatsa naha. Hamichena ti naya. Do sama nandokun mane Jesús ha chatson yo ha nanand iande nanakul uya tanachuya ha kuena naha ha namay na Jesús do kuin amane lua nana umakana he nanse no namahendo na cuenta na Jesús nyau na ko sonangowane ho chikulana te na ko mahu hotsu libro 1 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Masanena loane, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ne kuit os do ne kuim namasel hoyane ha nain mankiti Jesucristo nas ham. Kielo nane he chashanamatso versículo 1 kulanaya os kuintha. Do ham aye kuchincha nehe toshkue na kinta ha ninkiot awesome. Kanan oyo na huna toshkue na de na tona ha ninkiot awesome. Se hehe Jesus ham nyam na toshkue na kinta na do ninkiot awesome. Ham kulule masone kenosko mediador. Ham masel hoyane na ninkiot awesome. Mahona kuisho ne jota Jesús tsam na ko Evangelio San Juan 14:6. Yo soy el camino masam.
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí masam. Hakuluin yo sohau, hakuluin na to, do kulun au na mayu, do kulun yo na ti hau kan kui nangwan tos a, ta na nen kwe kanyao, na maso teya, shenan chi ha. Do loen au na umakana hense no, kelon hane he, huna ya, na mase shmat awasam, kuwa na kitsam, he kusan au na hanen kie, kanao tsam, ne aun awan na senne, kui na kutho, nyao na hanen kie, lo na he luwe sound awasam na unsa, lo na he masen pound awasam, chuwa masot awasam, he na wase no nyawane na ha maseneya, que cuenta chuwa na awasam masam. Libro na Yuna Isaías, capítulo 1, versículo 18. Masona loane, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Loa matsot osam, manhau kan yo, chala dando cuenta na yo. Mishna na yo, da han wen tam hona. Se hans a na le canchina, chashana canchi tsa. Do shena we hona, chashana we kulia, hans a na le canchi hona, chashana canchi so katsma na canchi nye. Na kola wa kuliya na awasama sound benig luego. Manhau kan do, manhau kan kio yo, la dando cuenta na yo. Kuma cuenta na cho na ya na. Cho na tia, na cha sonjo kulaya, na cha sonjo lekan hau cho na kutan toa. Sa manki tit awasama kwa ha, ma sound manen haundo, tin se yondo, tin se mando. Tho chinan kui na tanto wa ko to wa manen hau kal kue ana mat osa hon ana mason loa kendo cuenta yo na masoti haiwane Hechos capítulo 3 versículo 19 masona loane así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hochikal kuen am yo, dokatando shkwe yo, not awesome. Chance kan na yo. Done kia nanse shkona, kantana, kutsam ayo, ho nam. Manenamos una teya, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Shekutayundo na lashmaya na, haukulune na manyam, mach aina matyo yana, na maset matsau na ya, do na masel hau ha, cha so na lashmaya na tikat yana. Lua he nana hut all sound always Now na hanin kiem aya. All sound always Masen town. Na di kuis katse no. Na di skui nana mach e. Donal kui na mat also. E mankitit also ma kwa ha. It also ndase ndane. Juana ha. Luna mando. Just na masoyan ha. Cha so nana town that also. Na kosa na loa nchi na thon on thon on ai thon sen sky diam na se niu sky cha so na mai thon na e na ha ta sho kui no ya na on tho e ne kyo loa ha kula thon do ai thon ne kyo kala bo ne kyo e ha na tsa ya yuna ti ya na la ya cha so na ha te nam loa kan ta na wi sao ha e kui shoi khan ui den na ha za yunan sundo za yunan ko wu na ha na ti hau kan kui na wa na o sa ti kal oi sao kan na u kan na ha kan na cha sundo ho na se kwa nam ti na na to na ko sa na kan na ya
he lo na o sama kan hau tin aya naun aya na ukase no na kalhai na mayu matsu tikan hau na mache ho na masul haiwan sheku tayu ndo na ya ndo he umatsu mayu na tiya na mache o so he manya omati nanset ma sa u nansel hau u hochi na wa na o sa o sa na ma he ndo cuenta yuna andu kuana to na waka chuana wanto ana man na tina tikana na mache ona tit mache ona masu manto oza tasho sat ma sanha ti yu oza ma kwa u tin aya ona he wal hona ko ndu wa kutkuna mu now wa kuna matham oza ham kas kana yas ne sat ma sang u do ne queen ma ne u haman ia do matin thia cha tsondo na mawentho na ngoi queen aya cha tsondo kulalhaya kuluya mentoa na thana mat os mentoa na mawahne na mat os loa na han than oya se matsona yojna tam toa la noa nan ta yundo naya donal ku en oya hono so te ta osa lona na ha maka kumante he nyauna ha he na o he sene ku e sa na se yu ha ne he wa ku na ha o sa ma sen thau na ha ala yu a ninkyo de na Jesucristo donde Jesucristo nyau nka aune na kin oya San Juan capítulo 4, versículo canchowe. San Juan 1:12. Mazona. ¿Qué cuenta lo amacenena? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se echa sonde anato nyaunaham, donato la yunan ene, te honat kia, nakulashmana, nzenta, te oasa. Que cuenta en aguane, masona anato nyauja, dos la yu kione, manao masona teya, masola aguane, Efesios capítulo 8, do versículo 9, Efesios 2:8, cantetina aguane, masetoa. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nkena ya nat os na ko yu ho chiku kalun mando ena kula yu yan yo manchi lashmayonal ho e kuna nde la anko yo lashmayonal ho e mach aina ku kanta yo huna nchi ku uana nde as a ho na kulun mane chance kuna nances ane chenken ke cuenta nyauna kut molai mai na khata na ku nan tel aya chanan thoya na lun mando ha kantana kulun mando lo kuna na kueyu na osa manekia nteja kueyu kuto noya na lun mando semenal ho kantana ha kueyu sentana kuiche kina ha til oa ha wi tham ho chi het osa oi sauna ukase no tin aya nantana na doe suna ko sa na toy helo nan sa na un se yu ne kyo dat awesome lo na hen se yu na kham thau na wi ne kan ta na thau na wi ne na ko sa na lo na ha la yu do he hu kan ta na ka au ne na kin oya e lo cha na kham nsen thau na kin oya na ha la aya yu na kham lo sam e kuis ana matsayu nanda na hoto Jesús na cosa na ne kasona shue na kuhana ne kana mate bait osa o nguanto na shkue nguanto na ya nguanto kantana mahondo na wa kundia te kima sona conversión nanchui chuana o wanto ne kasona shana o kulune kuis ana matsayu ne kyo Jesucristo kiaho cha so na tauna cosa na loa he nset ma ju na tonga na cosa na ho na ta sho sa di
nanatis a namaset mandu nakanta na kham sasna u he ma che na tishkue ne kaso na u ma kwati kwetsa ho che na ho tsa u na hang to na ko sa na do loa nchi loa hochi loa tiempo na hu Jesús macuau. Tendo cuenta chumasona na co libro Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Quien cuenta masona en la loa. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que yo cuenta, mentkea Dios a do mako a juna. Shema ne hunan tina makwaya. Don se kanane Dios a nko kie a nan se haun don aine el kwa an aine do matil kwa nyanjo. Lua kuin ang na Jesús se kwanan tiempo ta yoche kukarta yunam an aun a kuwats aun na jowa saun Laodicea chuana makwan ane makon Dios a chana kham khakain se kantin soya lua kuin auna tiempo he mati Jesús makwan ha makwan u makwan cha sondo makwan Dios a na kits am ho na ham makwan kantin so cha so shine cha wa tiempo na undo wana wanto maninkia nanti kinto na kits am kise tiu na ungwanto na shkoi na ungwanto kan na matiam yahna jishna he na mantina wa lua kuino na Jesus makon Dios ana kits am wa shena unese tiu nan sa yunaya nal kwesa shen wa he na Jesus makon Dios ana kits am hochna mahendo u ta di nanguina na tiempo wa eje nesa corazón cuenta chana u kwesa chana u nsai yu ne kyundak osa chana u go nyot Jesus nangwa now na kits am amanti kwana sana kena adan kyo eba tikan hauna nal ahna khona play namna tan yunat osa malati tiempo nandewa kana sonango enan kiuya na ndente tikan hauna na kulaya ulai toendo nkiaya tene sankha tene deyan aunaya selo na he kuliuya o samasona ke ho kwa dan kwa eba mala ti shohe o sama kwa ta le no ti tangwan yu ti he tiempo na o sama kwa tin aya naun aya yunam a nets aya corazón wa nande tija ne kate mbaya na unsu nong osa na zat ma sang osa nko o na hans ho lo na ma henyo na kha ho so o khona yuna wa dai yuna awa ko do awa ko kuna ma we now men kia ho yunam a lo sana onse no na wa na ho so khona o how o e khambe bia nal ko na ma osa shende yo sanete cha so na han so na ma henyo ka sayu na osa man ya ka sayu na osa wa na no tiu na don hai chuana mayu chena matsu na ne sayon hochi yuna a kak o na wa nan soya manati yo lo soya na kunch au chuita ka sonjo wa he kunch au ko na wa ne kwa kasu sote ya osa kasu he na ma hendo mase no acha sonya man do malhaya na ukulundo na mchana witsa ha chawa shuna ndio wana maka anha nakaset ma ha tishkue na namasaya tishkue chuana wantoa na kion awaya na kitsauya loaha kuluindo sanati na mahendo soteya set masa ha kulkues oya kon ha do ta Jesus masayua nyanju
na ut iyo na cosa na cuenta ja he ni kun chao ka tio son thaya yunan thi na wa chao ka tio son thaya ma kho ndo o he na wa nan soya ma sen nando dos ana kits oya ka kie ta Jesus u ka sen tham na kits oya chawa shuna ku khana nan saya yuna u loes ka te mbeja nan kwanto ana shkue yal oa ta Jesus yal oa he andu kits oya ta chinin ko po mateya loma solo maka ne que shoe u ta Jesucristo kuloya amen la tigua mat osan ia oración ha la haya he manekia de na kiel oa khos na u sen nai kiot osa yuna andu nan ia auna ya nat osa do nan kan tha nan set madut osa kui kho nakulat madena soteya tat osa shina u ku shoy nesayu masonta kal cuenta osam ane namaset masau chawati shoy hochi ndena kielo he kaut mandus man kia nana ungwe na nan thoya shina ti kuin kuna kho to wa kui shoy len kuindo nam so te tat osam hochi man kia nan ngwe na o makendu nan kha ne kit osam kanyoloy de na kiel oayo ya sondo nan iayo donat kaya cuenta nyawane kuje kui shoy lo sanamati makendu kiel oa